mwaramutse mwese shenge bw'Imana muramahoro ego turamahoro tuza rero tuva hamwe mwadutumamwe n'Imana batumanye intasho muzaki murakoze cyane nagomba nanje narose umurongo w'Abalewi n'igice cy'Icyenda ku murongo wa 4 nonyaronka Abaheburayo murahasi 12 aravuga ngo Uhoraho abarira Mose ati barira ikoraniro ry'Abisirayeli ryose uti mubabera gukoraho Imana yanyu nawe awera. Hariya rero mu Baheburayo 12:14 hano ukaba ku muntu w'Imana mukurikiye kugirana amahoro n'abantu bose ukwezwa kugutegeka kwezora umwami mwizigame ntihagire umuntu adashikira umuntu w'Imana kandi ntihagire umuzukurura mbera ukabanganisha umutima abenshi bakandura yabaye Imana ushaka cyane umane nka Yesu uraturanye n'umasomora rwose ingabo nyinshi n'aya majambo narose nanje ayo majambo si mato yerekeye Imana uyavuga umwanya aya majambo ashimikiye ku kwezwa ndayamaranye iminsi itari mike nk'uko namwe yamana ukwezwa kuva ku kwihana. Iyo umuntu atihanye kwihana bisobanura kwisiba kudasubira gukora icyaha. Kwihana usobanura kugenda urugendo wari utumereye inzira imbere hari ikinogo cyane ikibenga kinini ukorokeramo n'ibibazo ugaca uhindukira ukajya ahantu heza ugahindukira wabugeraniwe n'urupfu ari imbere. N'umuntu Imana igira kwihana ni ijambo ry'iwacu abapentekote kandi biranditswe hajya muri Matayo. Yohana atanguye kuvuga ubutumwa yavuze ngo mwihane kubera iki ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu Kristo atanguye kwigisha yatanguye kwigisha ajya muri Matayo nyine 4:17 avuga ati mwihane kubera iki ubwami bw'Imana buri hafi. Rero hano numvise ngo Mose Imana yamariti barikone byose bya Isirayeli uti mwiyeze kuko Uhoraho wera. Ikonye byose uno munsi tugira ubuntu abantu baje muri meshi yewe tumaze iminsi turi bake ariko uyu munsi n'agaheta urusengero ruzuye impande zose. Namwe ndaba aha hari intebe zigaragara hamwe n'ahandi aha hose haragara ariko umunsi bamwe bari hajya hanze. Abari hanze n'abari mu rusengero twese hatavuye umuntu umwe ari abagabo ari imisore ari urwaruka ari abatamakazi abakenyezi abigeme abakiri bato bose umuntu wese ari hamwe abarwa ngo niyeze mu maraso y'umwana w'Imana niyo yeza ajya yatuye icyaha baramusengera ngo amaraso namwezi. mbona abantu bapfukamye hajya duhamagaye dusengera nk'abantu barwaye aba nabo bagaca babwira bahaguruka ntoya
mu gihe bitaradadana, kuko umuntu muko yehana neza icyaha kikamuvaho bahamagara amaraso, siko ukabona umwarimu amusengeye ntahamagara amaraso ati mana amaraso nta mwezi ntibabiheze yabitungana oya muko bitungana nahajya ukagira mariyaje ukabona atamusengeye ati mana muheze cyangwa n'abakobwa n'abahungu yabitungana yabisigaye nukwezwa nuko iyo wejejwe n'amaraso ya Yesu, ayo maraso avuye ku giti Golgota mu rubavu rwiwe, Imana yarazigamije ni menshi yeza hose mw'isi yose, bahamagara ayo maraso yonyene ntayandi maraso ariho, ari intama n'impene yatindutse yataye agaciro n'atakimaze, kuko yamara agahe gato agacahera ububasha bwo hejuru. Ariko aya maraso tuvuga, iyo umuntu yihanye neza akirinda icyaha cyose aramuzigama kugeza igihe n'ibindi, haraba mu ijuru nyir'inanga ry'ibyaha kwinjira mu ijuru si umuntu wese tuvize amazina y'ubwiza bw'amagana n'atatu kayita nta mbona na leta ntakikubuza uriya mukiba ngomba wite n'atanu, ariko raba imbere y'Imana tuzokwinjira uri umukuru uri muto utihamye uzokwinjira. Rero n'iri jambo numvise mu mutima, abantu bibaga umwami mwiteguye hajya mu gitabo cya Kuvayo naho Mose 19 yabarimo barikora bya Biseri biteguye ngo ku munsi ugira gatatu nzoza ku musozi nsange bihejeje. None Yesu yonze umunsi yosanga twese turabera, atanga akantu k'akayigo kari muri wowe, atanga agakeri muri wowe, atanga ubwombi, atanga agasigaye k'ibya nagomba rero ndakubarira ijambo ririya cyane, ubutumwa bukomeye bwo kwiyeza. Bari dufise umukenyezi muri iyi minsi y'imyaka iheze yarapfuye, yari yaragoye umugabo rwose. Hanyuma rero umugabo aratubarira ati ndafise ijambo nabaye, ati jewe umugore yarangoye, ati ngo mvuga akavuga kaba nabi, ati ndasenga, ati ndamwati wa mugore muri iyi minsi Imana yo kugendera, Imana yamugendera urabona ati wowe usigaye miliyoni arahora. Hanyuma ngo abona umuntu amufashe ukuboko amwereka umuriro mwinshi, bamwe ati amufashe ukuboko rero ntiyamutiye rero amwereka umuriro, hanyuma acayikamba abarimu bati byuka 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 mbabarire mbabarire bya bindi byose mbabarire mbabarire. Yagarukiye kure, turagomba gusenga Imana, umuntu w'Imana yemwe kabisa. Nababwiye umwaka umwe Imana yarangendeye irabarira iti ngira nkwereke abazoja mu bugingo budashira. Ayereka abantu benshi sinzi, arasema ngo bajye n'abagomba kuzoja mu bugingo budashira. Abona abakuru aranyereka abazungu benshi, ubona ko no mu Burundi usigaye abazungu bake cyane, ngo abajya abazungu n'abagomba kuzoja mu bugingo budashira arabatwara. Hanyuma ambarira ngo mbereke abazoja muri wa muriro, anyereka isinzi ry'abantu benshi, ngo arasemerera ngo burya abajya abantu bazoja muri wa muriro. Dogera mwereke wa muriro, anyereka umuriro uzuka mwinshi mwinshi mwinshi, muraba murabaza ngo barara. Ndiyumvira kuba abantu bacu, hariho abantu batazi kwihana,
bikubuza umugisha w'Imana, bikubuza gutahura Imana. Rero umugero umugabo yakoze kukumunda imisi, gushinga imisi yo kwizera, imisi yubatse umuntu Imana komeye kumakomeye yamugakiza. Ariko yari yaronse ujya musi umva ari ukuntu mugakiza n'umuzigo w'ibamba uri n'umurazi. Harimo abantu babura bavuze mu gihugu ngo iyo aba bantu bari barahagera ababajibadwa hari umuntu bababura, hari abantu bafise umurazi mu kanwa, harimo abantu bagenda babyinitwa, abantu bafite urwabo rw'inzigo, abantu bapfuye batagira amahoro, bababikiriwe abayobozi. Abo bantu batihana, twebwe turaba kuburira abantu ngo twumvise ugomba gukizwa ukiza. Umuntu afise akantu karazisha ku rasi, Petero arahishuye arabibona, abona umugabo yagomba guhabwa kwemera biranka, yagomba guhabwa amahera kuko byabuze baraha amahera mu kwemera mu ndangikiri y'ibiganza. Bene wowe bikazibaza n'abahanga kwemera bakicuriza atware kwemera gucuruzwa n'ibiganza hamwe y'abana acakira mu amahera. Ubucuruza bari bamuhenze, aramugendana agendana na sirikumenya n'umujenama, ariko afise umurwazi imbere muri we. Hejuru ngo ndabona kupima ibamba ry'umurwazi, ifeza n'izahabu z'agapfana nawe ntabwo binakwigane Imana iwabujije. Ubwo yari afise ibamba ry'umurwazi niyo ryamubure kubatizwa mu mpembwe. Namwebwe ugomba kubatizwa muri mpembwe yera nakura umurwazi, ugomba gukizwa nakura umurwazi umusigarira ufeze tuzi ubugingo. Ndahaye ikaze umuntu wese agomba kwihana neza, agahingurwa neza, akinjira mu gakiza, akinjira muri Yesu, Imana ikamugendera, Imana ikamwijurira, akabona ubwiza bw'Imana. Muri mpembwe yari abantu batahura Imana, ariko ndagira mpembwe wakiza ubona hasi mu bunyegeri ko bavuye mu Ifaranga milimetero zitanu ziba ku isi. None abona milimetero zitanu wabona kurewe no gushaka intege zikomeye. Tugomba kwekazi uduhaye kazi umuntu agomba gusubiramo gutahura neza umwami Imana imbabazi afise n'uko yaduhaye kwihana neza. Haguruka rero, haguruka wewe utarengwa neza, usenya Yesu, mugire ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukubemo, ugenda hejuru y'Imana. Umuntu wese ukwari nahawe ijambo ryo kwiyeza, umuntu arazi no kugirirwa bituvemo, umuntu wese agifuza agasigarira kugira nawe mugenzi we kubaho atunze umutwe w'umurozi agakizwa. N'umunsi wo gukirwako, n'umunsi wo kuronka amahoro, n'umunsi wo kuronka umugisha. Abantu bagomba kwezwa bose ngo tungane, amaso yose ari gukwiye.